ngiwan na kaliang kanuan kasinjuk pinong yatik si sarwa kapsor. Tingiwan na kali ko porban karsyan, dia kali issue wi baren yang pan review ya reservation policy. Di ngiwan hang ni nomor ba midon ka jigit kli marni sofu makani ketika tawba mamta kalawai ka ban riu. Nam ta kalawai ju kun ti ju driver jongi, betul taxi driver jongi. Wat kadi tawba sa kapateng panwan. Maka sarkar kan simut wot using jam ban le ne banta mereka ni sepoi sepom mereka jadi beri kasih jong ni sepoi sepom sah tiga ba sha ni wan kasih ni baran sha kare ke jing sungu ke khaw ko jing yo blei mai blei gua sei kerpang ni orang ba ibaran berusaha pun ke sim ke jing kle nam ta kari ba kasih penrio but ni wan man kasih na banta kani issue ibaran yang kadang-kadang lu kita orang manusia mat kata kasar kau kena pergi mengingin sim ke senjam kalau dia begini ki kiba bidon bentong mendaki lai kue nguti mele kasih mungkin hello kenegar ini ki jumpa apa dilang bau nu kro nanti kabu kajeng kerpat nanti kilai kue ikut ki mele kasih jongi suba simlam ya kajeng kli bet chua let chua ke shugi let chua ke political party ke jongpi bu chua ya nonta ka dawba kasat beriu ada kasat beriu kaja kasat beriu kadu kasat beriu ka jolop kangam jolop no kan mentoi itu ka syuki ring jong pi ka nongun try ba ya poi mentasi ajing sia ka senjuk jongi ni kedop ke liku artli ke local taxi action ser kapser tim tarik taxi action berapa mari we arut niawan tinggal apa yang ni ke bakal pas sepangut tam kalau ada piong kata dia kidan ki program ni kre sampai kita sabatai tadi insi ikap kayak jing tentu jang pila saya namar bok kumbalong tangi ke sokar kas ngam menti ta yakna ka jing dawa kadi kata kan mau iki kadi kesokar kalau tulut kalau ngala si syahadu kata-kata jadi kum ni nung elam kan ni masyong atas ni mo mansyaatkan satu kintan mo kata kemensim sulam kata kemensim beriu apa karundut ada kejumut pakat kesungki kan makin perkat lang kita tak beriu kam tak ngamker ni kiwi mali ki bolong ki bolong sabar jang kasih beriu kasih jungi kan syek ni cak beriu kasih jungi so tu lam wat ni driver jadi tangki taksi driver ki jungi kat umban si nya ni sapat kende nabar midan ke daw ke bakrau ni sapat nampak tak ni ki isu na yang khas tu wan nang ne mo tak okey mah mak kulit tu mah Bangsan, pergi kita saya. Wah, kau